make your way from the Ironman village around the bike zone, double check your stuff and make your way to the finish line where you can see the hall in the red building where we have the athletes briefing in 15 minutes. Now, if your start number tomorrow is 2346, you are a female racer and you are missing your green wristbands. You will be very happily reunited with your green wristband if you make your way to the finish line. And we are waiting there. We have your wristbands and you're gonna need it. So pay attention if any of you know the participant for tomorrow with big number 2346. Please tap her on the shoulder and say, hey, you're missing your green wristband. They found it. You can go pick it up at the finish line. And all the other racers for tomorrow who found your way to Elsinore, found your way to the harbor, please make your way to the athletes briefing at 2 o'clock. It's just 15 minutes from now. Og til alle jer, der ikke skal være med til den engelske race briefing, som finder sted inde i Kulturværftet, jamen så kan I slå jer løs i området foran Kulturværftet, området på havnen, i Kulturhavn Kronborg. Og vi har stadigvæk resterne af vores HLD Iron Kids børneløb. Rumsterne rundt på pladsen har der en masse aktiviteter for de mindste størrelser. Det er Børneulykkesfonden, som er rykket ud i dag. Det er det med en masse sjove aktiviteter. Der er Continental Continental trafiklejepladsen, hvor man kan tage et cykelkørekort og komme ud og køre på trafikbanen. Så er der X-Blocks forhindringsbanen, der er tunnelteltet, og så har vi selvfølgelig Camilla på plads. Hun er i kreaværkstedet, som er under den blå Red Bull portal, og der er mulighed for at tegne og male. Man kan lave et badge, man kan lave sit eget hæppeflag til i morgen. Og endelig kan man selvfølgelig vælge bare at nyde den gode stemning, der er hernede på Kulturhavnen. Hvis I lige er kommet herned og ikke aner, hvad der foregår, så kan det være, at I kigger jer forvirret omkring og tænker, jamen, hvad er det for noget? Hvad skal alle de mennesker? Jamen, alle de mennesker, de er triatleter, de skal deltage i det store løb.